Akenshi ikiremwa muntu gikunda ibyiza nubwo ibyago bijya biza. Gusa ubuzima bwiza akenshi bemeza ko bukunze kuba mu mijyi kuko niho hakunzwe guturwa n'abantu benshi mu rwego rwo kwegera ibikorwa remezo. Mu mijyi rero niho abantu bakunze gukora ibyaha by'indengakamere. Sodoma na Gomora ni imijyi yamenyekanye cyane yaba muri Bibiliya ndetse no mu bitabo by'amateka y'imijyi ya kera. Gusa ikizwi cyane kuri yo ni amahano ndengakamere yahaberaga byageze n'aho Imana isaba byibuze intungane 10 ngo ntiharimbure, ariko Aburahamu arababura uretse abo kwa mwishuha we Loti. Ntabwo rero waba ubasha gusoma iyi nkuru ngo uvuge ko ari ubwa mbere wumvise inkuru y'iyi mijyi. Ushobora no kuba rero uzi byinshi kuri yo kundusha bitewe rero n'ibyaha by'ubutinganyi byari bikabije. Imana yabahaye igihano cyo kurimbuza iyi mijyi imvura y'umuriro nk'uko bisangwa mu itangiriro gice cya 19 ku murongo wa 24, maze Uwiteka agusha kuri Sodoma na Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abagituye bose n'ibyari biri ku butaka byose. Aha rero ibyo Imana yabahoye ntabwo byari bitandukanye cyane ugereranyije n'ibyo tubona ubu. Ese mujya mwibaza impamvu twe tutarimbuka? Aya mahano yaberaga muri iyo mijyi usanga hari aho bigenda byisubiramo ndetse rimwe na rimwe birengeje ibya Sodoma na Gomora. Ese ibyo bamwe bita amahano abandi bakabyita gusirimuka byaba biterwa n'uburyo iterambere ryihuta? Ubwo rero usanga abantu bataye ibyo baba bigishwa n'intumwa zatangaga ijambo ry'Imana hanyuma bagakora ibyo badukanye cyangwa se bakuye ahandi. Iyi nkuru irakujyana mu rugendo rutari ruto mu mijyi igera ku 10 igaruka cyane mu bitangazamakuru nk'imijyi yuzuyemo amahano. Abandi bati ni imijyi ikwiye gusurwa kuko itajya isinzira. Iyi ni Jet TY TV, Ngendi Jet, ngo ikaze muri iki kiganiro. Ku mujyi wa 10 rero turahasanga New Orleans, aha ni muri Amerika. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Amerika ndetse na Louisiana niho usanga uyu mujyi. Utajya usiba ibirori by'ubwoko butandukanye. Hanze ku mihanda mu tubari uhasanga abantu n'ibyo kunywa byabo. New Orleans rero haba n'icyo bita Mardi Gras, iri ni nk'iserukiramuco aho usanga abantu baba bambaye imyambaro idasanzwe itangaje. Bikorwa rero hizihizwa uburumbuke ahashyira mu gihe cya spring. Ibi kandi n'igihugu cya Brazil kikaba kibikora. Ku mwanya wa 9 turasanga umujyi wa Manama muri Barani. Barani bivuga inyanja ebyiri. Iri ni ijambo ry'icyarabu ryabaye izina ry'igihugu Baharani. Uburasirazuba bwo hagati cyangwa se Middle East, aha habarizwa ibihugu byinshi bigendera kuri Sharia cyangwa se ku mategeko y'idini ya Isilamu. Gusa ntabwo bibuza Baharani gukomeza kugendwa n'abaturuka mu bice bitandukanye by'isi batajyanwe no gushora imari gusa, ahubwo bakurikiye n'ibirori bidahumuza bibarizwa mu mujyi wa Manama. Bivuga ko rero muri aka gace k'iki gihugu giherereyemo ari cyo gifite ububasha bwo gukoresha ibisindisha cyangwa se alcohol. Ibyo bigatuma rero abaturuka i Buraya bahakunda cyane dore ko hafite n'ishusho nziza. Ni umujyi rero uhora waka. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kigaragaza ko kandi abo wagereranya n'indaya z'umwuga baboneka cyane muri za hoteli zo muri Manama. Ku mwanya wa 8 hariho Macau muri China. Macau mu busanzwe ntabwo amategeko y'Ubushinwa yemerera abaturage bayo gukina imikino y'urusimbi, gusa ntabwo bibuza abantu baturutse mu duce dutandukanye kuza bagana inzu zikinirwamo iyi mikino z'abakire bakomeye, yewe bagera no muri Hong Kong. Ibyo rero ntibihagije kuko bagera naho no kuba bafite ibikorwa by'uburaya muri za hoteli zikomeye, amazu ya sauna na za massage, mu tubyiniro, inzu zicuruza rero abakobwa cyangwa se indaya ndetse na za casino. Macau bamwe bayifata nka Vegas yo mu Bushinwa. Ku mwanya wa 7 hari Rio de Janeiro muri Brazil. Burya biba byiza iyo ukora ikintu bizi neza ko nta ukubuza kugikora. Aha rero ntabwo bigeze babuza abantu gukora uburaya.
ubwo n'abagura indaya ntacyo babatwara. Iki gihugu gikikijwe n'ishyamba rigari ku isi, inyanja ndetse n'umucanga, uhasanga abantu benshi rero bahasohokera bitewe n'uburyo habera ibirori bitandukanye ahanini by'iserukiramuco. Ibirori byaho bitandukanye n'iby'ahandi kuko usangaho higanje abantu benshi basa n'abambaye ubusa, kandi kugenda mu mihanda gusa ibi nubwo binyura amaso y'abatari bakeya, haboneka n'ikitari cyiza kuri bamwe. Ukumva ko gusha umushatsi ari ibintu bisanzwe, ni nako muri Janeiro bisanzwe ko mukongera cyangwa guhindura uburyo umuntu agaragaramo bizwi nka cosmetic surgery. Abantu rero b'i Janeiro ni abantu bakunda kwita ku migaragarire yabo, uwavuga ko bikunda ntiyaba abeshye. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Moscow, aha ni mu Burusiya. Bimwe rero biza mu mitwe y'abantu iyo bumvise iki gihugu, abenshi bumva ubukonje bw'urubura n'inzoga ikunze kuvugwa cyane aha izwi nka vuduka. Utubyiniro muri iki gihugu ni akayabo, inyanja zo ni nyinshi, izishoboka zose ziracurangwa. Aha rero gutarama no kwinywera ni umuco. Uhasanga rero abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Uburayi baje kwinezereza hano. Gusa ntabwo ibikorwa by'Uburaya byemewe muri iki gihugu, ariko ntibibuza ko ubona abakobwa bicuruza yaba hanze ku mihanda cyangwa se mu tubari tuba turimo abakobwa, akenshi baba bambaye utwenda tw'imbere gusa, hazwi nka strip club. Ku mwanya wa gatanu turasanga Berlin, aha ni muri Germany. Uyu mujyi wa Berlin uzwiho byinshi, ahanini ni inama zagiye zihabera, nk'inama mu 1844 n'igihumbi 1845 yahuje ibihugu bikomeye by'Uburayi ngo bigabane ibice by'umugabane wa Afurika. Uyu mujyi wa Berlin ubufatwa nk'icyitegererezo mu bikorwa by'Uburaya mu Budage. Amasaha rero ni 24 nk'akandi kazi kose, usanga yaba ku manywa y'ihangu ndetse no mu gicuku. Kinihira muri uyu mujyi abantu bigurisha n'abandi bagura nyine. Gusa ngo abanyepolitike bakomeje kurwana n'iki kibazo, kuko abaturage bamwe bavuga ko bahangayikishijwe n'ibyo usanga abantu barimo bisambanira mu nzira, mu busitani n'ahandi haba hadakwiye. Ku mwanya wa kane haraza Las Vegas, aha ni muri Amerika, umujyi rero bamwe badahwema kwita ijuru ry'abanyabyaha. Vegas ni umujyi udashobora kubura umuriro n'amazi, impamvu ni abantu bawubamo barenga miliyoni 2 n'imisago, byibuze abantu bagera kuri miliyoni 42.12 basuye Vegas mu mwaka ushize wa 2022. Muri Vegas rero uhasanga inzu mpuzamahanga zikinirwamo urusimbi ku buryo bukomeye, utubyiniro two ku rwego rwo hejuru, utubari turimo abakobwa bambaye ibyo wagereranya n'ubusa n'ibindi. Byongerera uyu mujyi kuba uwa kane mu mijyi iberamo amahano menshi ku isi, ukaba n'umujyi rero uberamo amahano menshi muri Amerika. Utwo tubari tw'abambaye ubusa ntabwo ducuruza abantu, ahubwo iyo usohotse umuntu agukurikira inyuma agusaba ko yaguherekeza nyine. Impamvu ni uko mu mategeko yabo ntabwo uburaya bwemewe. Ku mwanya wa gatatu turasanga Amsterdam muri Netherlands. Uyu ni umujyi rero wuzuyemo uduce tuzwi nka Red Light District, akaba ari uduce tuberamo ibikorwa by'Uburaya mu buryo bukomeye. Nkaho bidahagije, aha uba ushobora kubona ikiyobyabwenge cya marijuana mu ikawa, mu mugati, muri keke, mu cyayi, mu sigara ndetse no mu isosi. Ibi bituma rero abaturutse amahanga bifuza iki kiyobyabwenge bagana uyu mujyi ari benshi, nk'uko wumva mu Rwanda baza bitewe n'uko dufite wenda ingagi cyangwa se igihugu cyiza kibereye gusurwa. Gusa marijuana ntabwo ari cyo kiyobyabwenge gihambaye cyonyine wasanga muri Amsterdam, kuko muri utu duce twa Twice Red Light District ho uzahasanga abagabo n'abagore biteguye imirimo. Mbega ni uburyo buzimije bwo kuvuga ko Uburaya nta kibazo muri Amsterdam. Ku mwanya wa kabiri turasanga Pattaya, hani muri Thailand, mu majyepfo rero y'uburasirazuba bwa Aziya, mu birometero 90 uturutse mu mijyi uhoramo urujya n'uruza rw'abantu mu modoka, ipikipiki, amagare, abagenda n'amaguru
niho usanga uyu mujyi wa Pattaya. Aha rero iyo ufashe inzira ikwerekeza ahitwa Walking Street uba usa n'ugiye mu bibazo, kuko uretse utubari n'utubyiniro biranga aho hantu, ibinyobwa na za muzika, uzahasanga n'abakobwa rero basa n'abambaye ubusa bahagaze ku mihanda nka kurya ubona ibishushanyo bambika imyenda ku maduka, gusa bo baba ari benshi. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umujyi wa Tijuana. Ahangaha ni muri Mexique. Umujyi rero winjiramo umaze kwambuka umupaka wa Amerika na Mexique. Aha ikijyanye n'umutekano ntabwo kibarizwa mu bikenewe bwa mbere. Ni urugo rero rw'utubyiniro twa nijoro, utubari, amazu ya za massage, iwabo w'ibyo kunywa nka takira, ndetse n'ibiyobyabwenge biboneka ku bwinshi. Umwuga rero n'ibikorwa by'uburaya biremewe, kugeza aho usanga hari uduce tuzwimo ubu bucuruzi ku rwego rwo hejuru. Ugeze rero Tijuana ntiwahabura ibinini banywa n'inshinge bitera birimo ibiyobyabwenge. Umujyi rero uberamo amahano menshi ku isi, ukaba ari uyu nguyu wa Tijuana muri Mexique. Reka ngushimire wabanye natwe kuva twatangira kugeza turangiye. Wibutsa ko iyi ari Jet Get TV, njye nkaba nari Jet, kubwira ngo rero ushobora gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona inkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho buri munsi. Reka nkubwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza.